ikiganiro duhamo ikaze abanyamakuru abo hafi n'abakure, abanyamakuru baba ba Ruda, radio ya Ruda na televiziyo ya Ruda, abo mu Rwanda, East Africa yose na Afrika, ubwo no gushaka kuvuga leta zunze ubumwe za Afrika kabiri, USA tu, n'isi yose hose yo baje tubaha ikaze, tugira uburyo tubahamo ikaze mu buryo butandukanye bw'ingeri zitandukanye, mu byubahiro byabo tukabaha ikaze y'icyubahiro, bakaza bisanga, noneho natwe tukabasanganira, noneho nk'uko bisanzwe mu muco gakondo kanani y'Abanyarwanda, birumvikana dukora ibishoboka byose ku bufatanye bwacu n'abo duhaye ikaze, abo barimu mpuzamahanga, tukahita dukora umuti. Ngaho namwe nimukurikire uko abaruda n'abarudakazi dutanga ikaze mu Rwagasabo, bikubera urugero ko n'ahandi ku isi hose niko tuzatanga ikaze ku banyamakuru abo hafi n'abakure, kuko abanyamakuru ni mwitangazamakuru ni uruganda rw'incabwenge, ni uruganda rw'abanyabwenge mpuzamahanga, bahuzahuza amahanga, bavuga gahoro bikumvikana cyane, mu gihe abategetsi bavuga cyane bavugira kuri mikoro za vuvuzera mu ijwi riranguruye rimena n'amatwi y'Abanyarwanda, ariko ntibyumvikane. Ariko abaruda, cyane cyane perezida wa Ruda